Okokuqala maNazaretha sivela entabeni. Le ntaba munyo wayithunywe kuyo. Ushembe kuphela. Uma sizwa ngabadala babekhona ngemihla yayikhona phambili. Bathi lake laba khona izwi elake lafika endodeni ethile eyayisibongo sakwaShembe. Kulezi antaba zakwaNongoma noma ngaseMashabathini elafika kuyo kwathiwa Mzazela suka kuleliswe uyezweni lasenhla ngokuba kule ndawo wathi uThixo ngizovusa inkosi enonya ezobusa lesizwe negazi. Wena-ke ngobe sengulanda ezweni lasenhla usuzogeza laba bantu. Uma sifunda lapha ezincwadini ngenye ibili sizwa kuthiwa indoda ethile wake wayithuma uNkulunkulu wathi Abrahama suka ezweni lakho nasendlini kayihlo nasezihlotsheni zakho kuyezweni engizakukhombisa lona ngizobe sengiyakwenza ube isizwe esikhulu futhi ngizobusisa okubusisayo umthuko okuthukayo zonke izizwe zizobusiswa ngawe. Sivela entabeni bangcwele angazi mina nawe kule ndawo esivela kuyo noma besiyela ukuba siyocisha amagama ethu kulobu buNazaretha noma besiyowabhala na. Uma sizwa kuthiwa ubabamkhulu wayehlala kuyedwa kule ntaba kodwa kwafika isikhathi kwase kuba khona abantu abathi le ndoda ehlala lapha kule ntaba silahlekelwa imfuyo iyona edlifuyo. Babefika bezokumfuna kodwa babengamtholi. Asiqale kule ndawo 109 eshabelelweni mabili nje amavesi ngicela. Nina nonke niphume ngenye izitha zenkosi ubabamkhulu zimbona zikhuphuka ngezansi kwathiwa nangu kuthiwa wayekeni pheze eqhoshetsheni zesa zikhuphuka zisa nemalasi zisa kuye kuthiwa wathi mayisuka wasethi kusithela nje sebeseduze njenge ntombi 25 wasebuye eceleni kwaba nendawo uNkulunkulu amphihla kuyo lithi lizwi bafike bema kule ndawo phezulu bathi ushonile. Uphi lo muntu ekade simbone ehleli wamfihla uNkulunkulu baze behla bengambona. Okulihlungu kungakubi lobu buNazaretha uma bungaphelele ezandleni zethu ufele khona. Umuntu ngomuntu ufuneka azifune yena ukuthi kusukela kubabamkhulu awuzange uzikholwe kwaze kwayinkosi ilanga awuzange ukholwe kwaze kwaye isiqu sesithathu awukholanga nalamuhla awukholwa kanti ukholwa kumuntu uShembe. Kumuphi uShembe wena uyavuma ukuthi umyelo lo othunyiwe ngoba bonke loba awuvumi ukuthi bathunyiwe.
inyoni ingasekho kudalwe yini ngabe sikhona iyoba khona lini indawo ngaphakathi kumuntu ngomuntu uzabona ukuthi ushembe uthini nangakithi ushembe wafika mabesho angiqale kuyo le ndaba lithi uma lapha phezu kwentaba walinda ushembe yonke imimoya wayayifika kuye afika uchithe athi akusiwena ombizile wathi uhlangana kule ndawo yamaso ombizile kuthiwa wayijulisa athi hlula udlule yonke imimoya yayifika ayijulise kepha kuthiwa lathi lizwe mase kufika okuyena kuthiwa wezwakala ngephunga eza awusaliswa nephunga lithi limnandi iphunga uthi lithi kanti ufuna kwenziwe njani wathi nguye lona ongithumile uNkulunkulu wathi shembe sengifikile wasemnikeza imithetho lesibuthene ngayo namhla kule ndawo kodwa mina nawe asifuni siyanqaphaza kukhulunywa ngomthetho waleli bandla bonke abantu abanikina amakhanda bathi ayinayi asifuni Asushayini bamthatha into yakho. Ufuna kwenziwe njani? Umuntu usuka emzini kayise eze lapha ngoba ezokholwa kodwa mase efika lapha asafuni futhi ukukholwa. Amanga kade siwaqamba ngayena angazi ukutamba kana. Akethule encwadini abazali bakholelwe encwadini. Mafuna incwadi abezwa. Wena ungifuna incwadi kaLevi. uLevi. Ungifuna incwadi kaLevi. Mzalwane 19 verse 16. Wena uyangivulela incwadi yabaseKorinte ibamba amabhayibheli wazalwane wena abaseKorinte besithathu mathatha amavesi 17 no18 no19 usungivulela abokuqala abaseKorinte isahluko sesithathu na amavesi mabili bese ungivulela incwadi yamakhosi isahluko sesikhombisa ivesi yakhona ingeka11 bese udlula ungivulela incwadi yamaHebheru isahluko seshumi ivesi ka26
bese ngijula ungivela incwadi ekaLuka ivesi yakhona uLuka 4 ivesi ka16 bese uyoma ngencwadi kaJeremaya ngithi uJeremaya oka19 ivesi ka8 bese uma ngencwadi kaExodus. Angisakuyibiza nje soloko ngifundela sengijulile. Ungahambahambi. Bese umuntu ngomuntu akangahambi eqamba manga phakathi kwalomuzi wasebuhleni mina nawe siwaqamba. Ungahambahambi uqamba manga ebantwini bakini. Isenethi khona. Awaqamba. Bungaqambi kuba abantu. Bekade ungaqambi kuba abantu amanga. Inkosi ilanga iyakhuluma abenyeza bonke abantu eparadise bangena eparadise kube kwinyama yempepho bangena amaNazaretha kuthe inyama iphakathi yangena inkosi yamaNazaretha yafika yabuza yathi umkhanazi wakithi kwabheka uZulu kwakhetha inkosi kwathi ngikhona inkosi yathi ungubane umfundisi wasemsinga wathi ngikhona inkosi yathi mana lapha umkhanazi yathi wena ngubane mana lapha yathi bonke abantu umuntu owenze ngaqamba amanga ake sezomukela impepho kodwa phansi abantu bonke. Bonke umuntu wabheka phansi umuntu ngomuntu unamanga. Wabheka phansi wathi yathi inkosi bonke abantu owenze ngaqamba ake sezomukela impepho bonke abantu babheka phansi. Ithi inkosi ilandela mina ngisenamanga namanje. Asephelile ayiphinde umfundisi khona soyibhala bese ngayibhala abaseKorinte bokuqala 3 verse 17 uma umuntu echitha ithempeli likaThixo umuntu echitha lobuNazaretha uThixo uyakumchitha naye awuthi ngaphandle ngokuba ithempeli likaThixo lingcwele bonke laba bantu bakaThixo bangcwele eniyilo ukithi tempelo ufuna kuthiwe Since 522 bazalwane inkosi yamaNazaretha umangilaphi mfundi abaseThesalonika 5 verse 22 edani kuzo zonke izinhlobo zokubi iningi khona ungabe wena usazohlala sesiyabona phela ukuthi wena uhleli ngesimo esisodwa yini edala kanti wena uzohlala ngesimo esisodwa enkonzweni indlela yakini awusayiboni Inga!